Dan huwa Sabunkul Rakimov, wieħed mit 28 passiġġier fost 67 passiġġier abord it-titjira tal-Azerbaijan Airlines li jiġġarra fil-Kazakhstan ftit tal-jemilu. Irrakkonta kif qatta jum il-miliet mimli biża' lest li jmur għal-ħajja ta' dejjem. Filmati minn ġewwa l-ajruplan miġbuda minnu raw maskri tal-ossiġnu jitbandlu fl-arja u pannelli interni biħsara hekk kif l-ajruplan resaq lejn l-art. Diversi passiġġieri fosthom membru tal-ekwipaġġ sostnew li semgħu splużjoni u raw biċċiet mill-ajruplan jitkissru. Kont konxju meta ħassejt l-impatt, inxteħet il fuq u ntlaqat. Iċ-ċunturin tas-sigurtà żammni fuq is-sit. Kollox damal ftit sekondi. Bdejt niċċekkja lili nnifsi u ndunajt li jiena sħiħ. Ikkalmajt, lanqas biss kont naf nibkix jew nidħakx. Ma kontx naf x'għandi nagħmel. In-nies bdew jokorbu bluġieħ, bdew jiġu f'sensihom. Intant, l-Azerbajġan u l-Ukrajna qed jippuntaw subajhom lejn ir-Russi. Fil-fatt qed jissuġġerixxu li xrapnel minn missila tad-difiża tal-ajru Russa għamlet ħsara lis sistema idrawlika tal-ajruplan, sistema kruċjali li tgħin il-bnoti jimmanuvraw l-ajruplan. Jaqsmu l-istess ħsieb huma diversi esperti fil-qasam, dan minħabba t-tuqab tondi li deru f'demp l-ajruplan. There are suggestions that it may have been hit by Russian anti-aircraft fire. There are some photographs that show potentially damage from an anti-aircraft missile from shrapnel, but we need to wait until investigators have a chance to figure out what happened. B'reazzjoni, Russja wissiet li l-Azerbajġan m'għandix taġġel u sostniet li l-investigazzjoni għadha ma ġietx konkluża. Il-kaxxi Suwed joffru l-aqwa tama biex iż-żejt jitla' fuq l-ilma, dan wara li ġew rikoverati minn demp l-ajruplan. L-awtoritajiet fl-Azerbajġan qed jitolbu investigazzjoni internazzjonali, fl-istess waqt it-titjiriet lejn diversi bliet Russi ġew sospiżi.